Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia dimanapun engkau berada, laki-laki dan perempuan. Saya Muhammad Nur dari Riau, Kepulauan Meranti, Selat Panjang, mengenang telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita, saudara kita, yaitu Syed Ismail bin Syed Ibrahim. Meninggal beliau pada 27 April tahun 2023. Maknanya beliau telah meninggalkan kita selama 3 tahun, di mana beliau ketika itu berumur 55 tahun. Jadi kalau sekarang umur beliau 58 tahun. Beliau ini orang yang baik bagi kami. Beliau telah menggegarkan dunia musik, terutama di rock kapak, di mana expo waktu itu kami selalu hadir untuk bersama-sama melihat beliau show. Lagu-lagu beliau luar biasa. Lagu apa nak dikata, semangat yang hilang, hijau bumi Tuhan, CINTA, cinta. Lagu yang luar biasa pada 90-an yang selalu membahagiakan kami dan selalu kami nyanyi-nyanyikan di Riau. Album beliau iaitu Darjah 1, itu Timur Barat. Banyak lagi lagu-lagu beliau yang belum kita sebutkan bersama ekspedisi. Saudaraku yang berbahagia, mari bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga ruhnya diberi nikmat oleh Allah SWT sampai hari kiamat dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah SWT dan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa li jamil malaikatil muqarrabin wa ulil azmi minar rasul khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' qalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki rawdatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannah. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.